رز و سلاف بینرین هیجا و خوشتوی بینرین کانال بادینان سات اواز جارک دی نوجدار درونی سالم حکیم هینه بر رز گشتن ایکل گل خلق کنیج برنامه امید. برنامه امید برنامه کی درونی و جواکی و تایبت ابو گشا پیدانا روشن بیریا درونی. بینرین هیجا همشین پیوندیل گل مبکن گل ویهلا تلفونه 0750 754 3518 از دوباره کما و اوج 0750 754 3518 و هر بسیار که بتونشین آراسته وی برنامه بکن و هلا تلفونه. بله بینرین هیجا اف خلقانه جده هر وسط تمام کره خلق هفتیا بوری بد اوجل سرتک چونا هلکیشانا پیرتی آنکو یا پرچه و ما گوت بی کو اوجی که برسوا دیکا هناره بی کو گوتی دیک کچا من عمر 15 سالیه و پرچه خواه هلکیشد و ام دی الویری برسواوی بدین ام دی کوین سروی بابتی و ام گهش بی ما گود بی پرچ هلکیشان یان پرچه سری دی هلکیشد یان دی بریا هلکیشد یان دی مجیلان که هلکیشد یان دی پرچه هلکیشد چه دوره که دی الا شمروی بد چد بتل دستی بد الپیا بتن البن کفشا بد یان پیرتی سینگی بد هر چه درکی الا شمروی هبد دست مروی گهته دی پرچه هلکیشدن ما گود بی سه جورد و نخوشیت هی ما گود بی جوره که هی کو اگر توی پال درن آنکو اف نخوشیه نه چا هست بخوشیه کت کتنو ده وقت پیرت قد هل کشتن هست بخوشیه کت کتو پشتی پیرت هل کشای ده شنی هست پوشمانیه کتو و گازنداش خواه کت ما گود بی جوره که دیه هی جوره که نچاره کو اف نخوشیه نه هست کت کو نه آراما نه راحته نچارد بد کو و پیرت خو اپل کشد دا خوش و نراحتی و نآرامی قرطال کتن وکی ما گوتی وقتی چونا وسواسه نچاره ابکریار کو او جوک ویتی تجمارتن هر وسا ما کو جورک دی هید بجنی جوری به حمدی نخوشی آنکو دما نسخ بكفت سركارة كده بشغلة كده مجيل بتن يعني برا خدتن تلفزيوني يعني سر انترنتي بيت يعني جو خدتن سترانة كي موسيقى كي يعني جو هداريا عندك هوالا بكتن دي تهزرت خدت شتو دي بيني افمرو في هني دست آفيد برشا خوا هالكيشة وما قد بتري افنا خوشة هني الدف گنجان زیاده تره و تایبتی رگزی می زیاده تره شیه نیر و ما گوتی بی که اف نخوشیه هنه نخوشیه که بردوام و دوم دریجه و چاره سری نخوشه بتایبتی الدف سنیلا و مروفت مزن بله الدف زارو کان چاره سری حتمانا پی نوید بس مال پی بحسن کو بزانن طبیعت وی نخوشی چیه و پیزانی نورگن سر وی نخوشی و آموشگاری ابدن وی زاروی افزاروی هنی پشتی مازن ببید وی رفتار هنی هیلتن وكيان بين كو سر ريك كو اف باشا روجا وی نخوشی چیه هند جارا دبینه اف نخوشیا هنی دوم دریجه وکی ما گوتی و هند جارا دبینه اف نخوشیان هند جارا دی کم بتن و دی وریتن بو ما بحفتیا یعنی بهیوا دی الی پیدا نابدو دیسا جارا دی جوار بتو دی لی وگرتن و وکی ما گوتی الزارو کان پیوست نینه کو چاره سریه ورگرن بس خیزان تیب گهتن کو اف نخوشیانه چاوانا و القلبي زاروي باخفن اما هوجي تشارة سري الدف نوجدارين نينا بله دبيني الدف مروفيت السنة لا انكو خورتان وجحيلان بيتيفيا والميد مازن عمري مازن بيتيفيا سردانا نوجداري دروني بكت او دا سردريه القلب نخوشي بيتن كرن وكي امزاني كو ریکه که چاره سریه بتنینی نبو وی نخوشیه هنی بلکو گلک ریکه چاره سریه تن آنکو ریکه کارهنانا درمانا و هر وصا ریکه چاره سریه درونیه تن یتنیت
درونی تیگهی یت رفتاری آنکو ریکا که تایبت نینا بو همی جورد و نخوشیانه هر نخوشه که دمین تل دیف روشاوی دیف که او چارەسەری درونی ده چه ریکی بوی هل بجیرد و هر وصان وجدار درونی ده چه ریکی بو هل بجیرد و دیف وکی ما گوتی روشاوی ظروف دوی نخوشی که ده چه و گل جارا هست که اینکو چارەسەری گەلێک ڕێکا بێت ئەنکو ڕێکا دەرمانیشی بێت و لەگەڵ ڕێکێت چارەسەریەت دەرونی بتن و لەگەڵ دا ئەف نەخۆشی هەنێ دیف زۆرۆفێت خوا و گەلێک ڕێکا بکار بینین داخوا قورتال کرد ji vê nexweşiyê belê ku em bizanîn rêka êkê ku awa çareseriya derûnî ye û piştîngê tê ku rêka karhênana dermana û wekî me gotî ew rêka çareseriyê demîn til dîf hilbijartina nojdarî û dîf hilbijartina çareseriyê derûnî her wisa dîf heza nexweşî jî behrabtirê ku nexweş bû xwe gelek rêka vewê jêret û hilbijêret dîf rewşa wî û dîf zorofê wî û dîf wextê wî dê baştir bêt li ser paşa roja vê nexweşiya hene her wisa çareseriya xêzanê jî bêdkirinê an ku çareseriya endamê xêzanê jî bêdkirinê an ku têgehekê pêzanîna yet baş bidin endamê vê xêzanê ku tabietê vê nexweşiyê ev gehin ku wisa diyar nekin gazindaş nexweşî bikin û bêjnî hema tu mirovekî bêhêzê ku tu lawazê tu neşê xwe île tu pirça xwe derê dixê yan gelek gazindaş jê dikin bêjnî hema tu ji ber xwe we dikê û vê têbgihin û mal dema têgihiştin tabietê vê nexweşiyê dê şêt parî kariya wana ku ev nexweşî hene zal bide ser vê reftarê ku xelet ku hilkêşana pirçê wekî me gotî çareserî ev wan rêka digirin gel nojdarekê derûnî el gel çareserekî derûnî her wisa el gel vekolêrekî civakî an ku taybetmendekî civakî hebet her wisa el gel endamê xêzanê jî bêt çareserkirin girkin her wisa mamostayet xwendingehê jî ki bi xwe girê bit ku ew jî kevin vê grupê de û pêzanîna bidin mamostayê jî û li gel her wisa heval hogirê di vî nexweşî yê te gel karî dikin têbgihînin ku dema ev hemû grupê tenê têgihiştin tabietê vê nexweşiyê dê bandora wana qenc bit li ser vî nexweşî û li ser kêmasiya ku vî reftarê xelet bike her wisa dibînê encamê baş jî dê bi destxweveîne te li vê rêka çareseriyê hekem bên ser ku dermanê em bikartînê bo vê nexweşiyê dibînê derman wekî me gotî ne hilbijartina êkiya an ku rêka êkê ya çareseriyê belku rêka çareseriya derûnî yê têgehî û yê reftarî rêkê êkê ne wekî ya dermana ku em bizanî ku ew dermanê li ser veguhêzerên demarî dikin an ku veguhêzerê demarî wekî me gotî ihtimala wekî madda sîrotonîn e ku kêm dibitin ev veguhêzerên demarî mêşkî de kêm dibitin hindek devera em dê hindek dermana kar înî ku kar dikitin li ser vê sîrotonînê an ku sîrotonînî zêde dêketin ser veguhêzerê demarî sîrotonînê dê zêde ketin û şu gelek nimûnê dermanayê tên û divêrê de dermanê tên ser wekî me gotî sîrotonî şûlkin hindekê tên yêt enefranînî bikartînin Prozacî bikartînin gelek dermanê tên her wisa dermanê dîne antîpsîkotîka jî bikartînin bo van dermana ev dermanê tenê ku nexweş bizan ku ne bo rojekê duha dê bikarînin bo mavê 6 heyva heta salekê ihtimala bikar bînin û piştî salekê jî wekî dîtî ku ev nexweşiya hene ev reftarê pir çilkêşan e û veçerînê kêm bî dîsa dê xwe nîşa nojdarê xwe yê derûnî dêt
و دیسا ده سنگاندنه که جاری چند پیش کتن کتا روشاوی ده و پشتی نوشداری دیتی که روشاوی برا باشی چوی آنکو پرچ هلکیشان یا دفکین بی و یا نمایا الویری وجده نوشداری درونی بوی پلانه که دینید که وان درمانی تنه بشیوه که هیدی وان درمانا کیم که چنا به درمان درونی تدابطه بو ماوی 6 هیوا یا ساله که همه نابنا شب و روژه که دا بدو ماهیگ بینه تو بیشت همه از ساخ بیم افریقا هنه ریکه که خلطه و حتمالا دی نخواشش دی عجزی آجه بینتن خلقی ما دما یعنی اوک آموشگاریه که بو هر درمانه که دی یه درونی دما خلقی مبلاجه نترسه دما نوشدار بیشتی بو ماوی 6 هیوا نه هیوا یا ساله که دو بکار اینه خلقی ما برهابتری هزارت کن که درمان درونی درمان بهوش کردن آکو هزارت کن که اوا مخدراتن و دید باندورکی نگاتیف اخ سرکساتی وانا آنسر مشکی وانا گلک تبیجنا به درمانت کیمیایی نه ام بیجنا هر تشکی ام تخوین ماده کیمیایی نه حتی آوه تو وقت خوی آف جدا ماده که کیمیایی یعنی پیکاتیه دو اتومت هیدروژینیل گل اکسیژن که هر تشکی ام بخوین و بخوین همه تشت اوج کیمیاییه درمان درونی راست درمانت کیمیایی نه بس اگرت باشد کنن سرمش کم روی و وان رفتارا اتهلن و بلا وی درمانین وخی بو دست نشان کری بو ماوی هنده بخوا بلا سرطان دوری هون سرطان ورزی هون سرطان نوشداری خواه بکتن آموشگاریا ورگرتن دما وقتی تمام هات سرطان نوشداری خواه بکتن نکو درمانی خلاص بتن 7 روزا و 10 روزا خالی بگیرتون و برای خود که جار حالت وی چاوانه که جال زفرت آن نشنیب چه سرطان و نوشداری درونی که افریقت هنی ریکت هنی و نخوشی گیروت کن و ناهلت اف نخوشی هنی بدو ماهیگ بیاد چاله سریاوی گیروت کنن دبین خلک ما دلیوی که خودون دلیوی که نخود آن هنده جارایت هن یدفی به هنده روزات خون هنده روزا نخون وقال جاتين دفما ام شيرات عليت كين بجني درماني الديف آموشگاری و شیرت دکتر خواه درونی بکه و خانه دا کسی که دی حتی ما را بچتن دف هندک هوال و هوگرا یا بچتن دف هندک افچار سرید کو خواه کرین امی بیجین و که خواه سیهره بند داده بشته درمانی نخواه ریکه دی و ریکت خلط دی نشادتن امی بیجین ساخت خواه چجا خانه دنوانا ریکا چهار سریا نوشداری درونی وان جوری نخوشیا چهار سریا تویره ده هر وقت آدم وقتی تا تمام بی دیسا سردان نوشداری درونی که دا بزن دا سنگینه که جراو شاته گشته کیش آستی ده پیتیوی درمانی تا کم کد گوهارینه که بیخته یا قرچاوی زیده لیب کد یا کم تر کد ها دید که توی چه بی ایک جاری توی چه بی وکی ما گوتی نه ما نبینا شب و روزه که ده دوی درمانی هیلتن و ده راوستین بله ده هیدی بوی قرچاوی درمانی کم کد بو ماوی که دیار کری حتی خواه وی نخوشی جه پاقشت که تجوی درمانی هنه و نیا خود اف درمانه جاره گیم نیت کار کرد کار هنان که اف نخوشی هنه بشیوه که باشی هاتی کار هنان وکی ما گوتی ریکا دوی ریکت چهار سری درونی نه آنکو ریکت هن چهار سری درونی یعنی تاکه کسی نه یعنی گروپانا نگل مروفا بخواه گیرد آنکو تاکه کسی چهار سری درونی و نخوش تنه دل گلی کرین قاره و ده آخوان و ده چهار سری دته یعنی هی و گروپا که وان گلک مروفت هن اف نخوشیت هنین و اف نخوشیانا وکی که دیوانا پیگ و کم کتل درکی و دیوانا گلک دانستاندنی کنو چهار سری درونی که هلبت اف چهار سری درونی جل دیف روشان نخوشیه دیف وقت نخوشیه دیف ظروفی توینه و که اف خدمتت هنی هنا یا نه بیتی ویه نخوش گلک ریکت چهار سری درونی بخواه ورگرتن دا چکی همی وقتا روشاوی نوکی که دمیوی نحمی وقتا برهاوه دا انجامت باشتر دست خواه بینید بو چهار سری وی نخوشیه ریکا چهار سری درونی اکشوانا ریکا گلک بکارتین بینید ریکا چهار سری رفتاری و تیگهی
يعني بين علاج المعرفي السلوكي والمعرفي يعني انكو چاره سريا رفتار يعني سلوكي مروفيه رفتار مرو بزانت چه رفتار مروی پیدا بتن وقتی رفتار الویرده نخوش پرچاخو تلکیشد پرچاخو وچرتن دینتن دری مرو وید بزانت نوی رفتار هنی چه وقتی پیدا بد آنکو چه هزار بیر بو نخوشی پیدا بن چه شعور بو نخوشی پیدا بد چه مشاعر و دلسوزی بو پیدا بد چه روش پیدا بد حتی وی پرچه اتلکیشد دما چاره سریه ده نوجداره درونی آن چاره سری درونی او نخوش کتن برسینگی ایک و گلی که آن خفتن ده نشان خوشی ده بیشتر که وی رفتاری وقت جدوله که ده وقت دامکه که ده بیشتر که تو چه وقتی وی تو بزانه چه وقتی تو پرچاخوات هلکیش آنکو چه هزار تن سری ده تا نچارت کن تو را به پرچاخوات هلکیشی ده دویره ده نخوش ده زانتن چه هزار بیر بوی پیدا بن حتی وی رفتاری بکارتین رفتاری پرچه هلکیشانه دما زانی چه هزار بو پیدا بده دویره ده آرمان جامعه ده وان هزرات هنه ده گوهرینه که ایخن وان هزراده وان هزرت هنه وید ام شروع بکین اف هزرات چاواتین چه ظروفاتین چه روشیدتین دمین ساخ چه وقتی تیتیل چه جهی تیتیل چه ایجزی بو پیدا بده اوتینه دما اوهات شروع بکرن دیو چونه که کویر بو هات کرنه دماهی که امروز دشید زال بده سر وان هزاره تنه دما هزال بی سر وان هزاره دزال بده سروی رفتاری پرچل کشانه و دی چاره سری باید کرنه آنکو دماهی که دی هیزه گو پیدا بده هیزه که گفت نخواشه هنه دی زال بده مسیطر بده سر پرچ کشانه هر وسط دی مسیطر بده سروان مشاعره سروان دلسوزیه وان هزرو بیره وی رفتاری دی تیگهتن چه وقتی تیته چه جهی تیته چه هزرو بیرا تیته چه ایجزیه تیته چه آنکو روشات تیته اف هزرید نخواش اف مشاعرید نخواش قوی نچارت کن چره که دینه نه وان پرچاخوا اپل کشید دما افتشت هنه راستی ورگرتن و تیگهشت دل ویره هیزک ده بوی پیدا بد ده زال بد یعنی حزک ده بوی پیدا بد ده وید زال بد سروی رفتاری آنکو وید وی رفتاری نهیدتن برهینتن وی رفتاری حتی مالا وی رفتاری بگوهارت بکت رفتارک دی دا پرچاخوا نهل کشتن هر وصا وی ریکی نخوش ده اعترافك يكتكو اوي حزكا هاي بو پرچاخوات هلكيشتكو انكو بزانت او حزاوي چا پیدا بي چه هزرادا پیدا بي دمازاني وي حزكا هاي كو پرچاخوات دايخد البرامبري وي حزك دي چه ببتن كو برو واجي بي حزي كو دويتن زال ببدا سروي هزراهاني سروي مشاعرتاني كو في ريكيب كارنين ريكا پرچ هلکیشانه ریکی کار نینت آنکو وی حزاهانه شید گیرو کتن کار نینتن بو وی ماوی دیار کری هر واسه دی وی ریکا چاره سریا درونی ده وکی ما گوتید او دی زال بده سروی آرشاهانه هر واسه دی فیر ببتن هندک کار دی بکت هندک سلوک دی بکتن هندک رفتار دی بکتن برو واجیاوی وی رفتاری هلکیشانی بو نمون شد دست خواب گویشت شد دست خواب صست کتن نفست کیرب کیشتن دویری که ده ما دست خواب گواشت و دست خواب صست کر یان دست باویتن تزبیا یان دست باویتن قلمه که یان دست باویت تشتک دیب کتن دست خواه ده دمی عیجز ببیتن دویری ده اف سلوکی هنی اف رفتاری هنی هات گوهرینه دما شینا پرچاخواب هلکیشت شد دست باوت تشتک دی خب تشتک دی و مجیل کتن یعنی وکی ما گوتی تزبی بین قلم بید یان دست خواب گویشت تلت خو حل دین سری اد ویری ده شینا کو پرچاخواب کشت ده ریکک دی بو پیدا بی دما چاره سریا درونی ده چاره سری درونی وان شیرتا دل نخوشی که چه شیرت ایک شوانا دیفچونه که بیشته بکه دیف چونه که کیر بکتن السروی کاری اوت کت
سروی کاره کو پرچل کشانه آنکو بخوای دی جدوله که دینه دیار کتن کل چه وقتی چید بد چه دمی چید بد کیش جهی چید بدن پرچل کشانه وی روشاوی درونی چه روشه ده ولیدید آنکو دما دیار کتن وقتی گواشت می درونی بوی چید بین یان وقتی دم جوانت حیوانا که مگوتی برابطری تیت رگزی می جوانت حیوانا برابطری لیتید یان گواشت نکه دیا درونی چی بید عجز یک بو چی بی قهرک بو چی بی اد ویره که ده ویره که کزانی اف چه جهن و چه چوارن بو پیدا بدن چه مشاعرن بو چی بیتن دیشیتن تحکمی یان زال ببتن سروی رفتاری هنه و بنویستن الفلان دمی والفلان جهي وفلان هزر طالن سريم ده وفلان مشاعر وانكو دل سوزي انكو اس ايجز يم انس ايجز نبي حمي ديار كد وقت جدوله كده انتو حمي بنويستن بو ماوي كي دريج دي ديار كتن چيغا چاره سري درون دي نشادت بشتي دما هزرا بوتهات حزك بوتهات كنت برشاقه دي راسا بنويست في خشتي هنا ده خشته كده ودري خد دمي پرچاخوا هلکیشای چه وقت بی دمی دیار کرد الکیری رنیشتی بی جهی دیار کردن هر واسه چه جوریت هزرا بویت هاتن چه گواشنی درونی وی همی با ما یکی دریج دما اف لست تنتیجی کردن اف خسته هنی ام اف جدول هنی تیجی کرد او نخوش بخواجه کل گل چاره سری درونی دوی خشته خوینتن دی دیار بده بیشتر فلان جی برابطریت فلان گواشنی درونی باندوره که تخنته تو پرچاخوات الکیشی یان فلان وقتی یان همیتش دیت شروع کردن دیت خویا کردن بو نساخی جگ هر وصا بو چاره سری درونی دا چیکو دا گوهرینه که بختن وان جو وارا وان مشاعرتنه هر وصا نشان خوشی بدتن حزا برینه لبکت آنکو چیه برینه حزا برینه يعني وقت بوي هزرك يعني حزك ملحتيت حزك هيز بوتيت كوهرچاخو پرچاخو هلكيشتن وي وقتي الكلخوا نخوشي هني هول بتدن دیوی حزینه چتن چوب دیوی حزینه چتن صبری بخو پیدا کتن صبری پیدا کتو هر وصا هندك قصابيش تخوا يعني بيش تخوا بس يعني بيش شين في حزب راوستين يعني شين في حزانه يا برشلكيشانه بشكي جيروكم يان دست خوا مجيل كده بشوله يديش كيف تشتت هني تنكرني بدستو تلا تتكرني اف برچورينا هني انكو وان دستو تليت هني بتشتك دي و مجيل كده شينا برچ هلكيشانه و مجيل كده بتشتك دي و مجيل كده وان تشتاج نيشاب دتن يعني وكي ما قوادي قلتي تزبيه كيف كده دست خدا قلمك یان هندك تن دست خوا تلت خوا دزگور کات بجنب کات دست خدا دزگور کاب کار بینتن یان هندك تن وقت دزگور کت پلاستیکی نت خن سر تلت خوا دا او تلا هست بخوشيه که نک دما پرچه تل کشت انکو تو دی تشتکی وقت پرده که دیدن نو بینا دست تلا و نو بینا پرچه ده او جو که ما گوتی چه به دزگور کاب کار بیند یان تشتکی پلاستیکی بخ سر تلت خوا دما بالا پرچاخوات کدن دا هست بیر نکدن دا هست وی خوشیه نکدن او خوشیه برینگی جدید وکی پرچاخوات هلکیشا و دست خواب بیوازو که وطینا وی ریکه هنه وی رفتاره هنه انکو رفتارت بدیل ده بوی دینه رفتارت برو واجی وی کار یعنی هر ده دستو طلب کار اینت بس اب ریکه جدید بکار اینت ریکه مثلا یا های ریکه نخوشی دین دست تلت خواب گوشت دیجه بیت بگوشت و پشتینگی صست کد و بگوشت و صست کد با مایی که دریش و هناست کیر ببیت آنکو ریکا وقتی بینت کو عجزه و نرحته وان راهنانت خاف کرنه اف نخوشی هنه دیشیتن خو راحت کد و هست آرامیه کیب کد و خوشیه کیب کتن بدی کو نخوشیه که بخوشیه کد برینگه پیرتخوات هلکیشا و عجزه که بخوشیت کرد پرچاخوات هلکیشا یعنی بریت خوات هلکیشا دویره ده هست بخوشیه که دیگه برای که ایدی رفتاره که ایدی اوجه که ما گوتی راهنانت خاف کرنه ابکار بیند دما
بوي او حازتيتن كودفيتن برشاخوا بهالكيشت او هندك تشتابيش خو هندك جمله بيش عندك رستابيش مثلا بيش اس شين فيغافي زالبه مسرخوا يعني حازك دبوي بيدا بيت دجي وي حازا برشاخوا بهالكيشت برغيريك دبو بيدا بيتن اف هردو برغيريا دو حاز دي تشيبن حازا كدفيت بكيل كيشت حازا كدفيتن نهل كيشت وبرو فاجي وي برهنغاري وي حازي بيتن وهردم قصد خوش بيجت خو يعني بيجت اتشيم زالبم سرفي ارشا يعني تفيري دي اف حزاك وزالبوني دي اف حزاهاني اف هيزاهاني دي بهيز تركبت ودي مصر لي دمايكي دي شيتن وي حزاك وحزا ام بيجين يا نخوشي حزا نتندرستي كو برشاخوا اتهلكيشا ادفيد او حزا كود فيتن زالبتونه وبرشاخوا نهلكيشت دي مازن بد اما مازن بد اف نخوشي يعني دي باوريه كم بوي بيدا بتن بوي دي كيفاوي قالك بيئتن دما بينتن كويش يانتين في حزا برشل ورياني جيرو بكدن يان بجوهرتن بو شيوية كدي هر وصا او جريدانا كشرطي بيك بنامينتن كو دما عجز بتن برشل ورينت كو هستتكت كو دي عجز عويتشتن برو واجي بلا دي ربطك اتشي بتن برامبري في حزا كو بوي پیدا بتن کو پرچا خب ورینه دو قال کل کارا کی دی و نخوشیه بخوا پیدا بت و کی ما گوتی ویت هزت خو باش بخسر دست تلت خو و بزن دست تلت وی الکیوینا الکیرنا و حول بدن وان دست تلا دیری پرچه بخدن يعني دم عندك تين دمان نوين ام بجني پرچا دست خو دینت بن بالکی هیودا بحمدی تا پرچا تا نگهتن دستتا نجهتن برشاتا وتو بحمد خوا الكيشي يان دمي تدخيني دستتا بلا كتابه يعني كي تسر انترنتي بلا دستتا سر لابتوبي بن سر انترنتي بن البرشاوي تبن داب شو دراوانا چنو چكين جوري كي هي جوري سي كما قلتي چارس جوري هرج برشل كيشانا كو بحمد مروفيا ودما مروف هست برخوشيه كيتن يعني مروف كتابه كي تخين سر انترنتي بن يانجو خبدتن موسيقى كي استرانا كي بحمدي نخوشي دي برشاقل كي تفيري دا ام دي بيجينس اخي وي نخوشي دمات كبت وان روشادا بلا دستة بيك وگيري داي بن والبرشاوت تبن وهول دا دست خوش بيرنكي بيتبچن برشاتا يان وكي ما بري بهنكي قوتي يان دست غوركا ابكار بينت يان هندك بلاستيكي بو سر تلت خوا كار بينتن یان درسوکی کار بینتن یان درسوکی هر نقله کی گوهرینه کی بخته یان هنده جانا توقع بخت سر خود ما دستیت گد سری توقع دکوت دی اد بیره وکی درسوکی کار بیند یان توقع کار بیند یان دستگور کی کار بیند اوان دو فایده تید ایک شوانا کو ناف برک دکوت ناف بینا پرچیده و ناف بینا تلیده یادی د اینت بیران نخوشی دما دستاوت پرچخوا اف توقیت هنه دف سری کهن دیزاند کو او ید کتی برنامه وی جارا سریه ده و هیدی دی هست کتن کو یه زالت بتن سر بیتشی هر وصاوه که مگوتی دست و تلیت خوا شیط بریک دی بکارک دی مجیل بکتن دي فيريكي دي شيت خوا دير بيختن هر وسط شيتن بيمانك القل اندامك خيزان جريدتن بريوا ريكا كجوان بيمانك جريدت بيشتي تشافت المبد شغاوا تديد مي برچا خو الكيشا يعني بريد خو الكيشا ام جيلان كت خو هالكيشان تو اشارتك يبدا من اشارتك كو اجزيه بومچينك يعني تم بشكرينك يبكى بمبكنا يان إشارتك يبدأ من يان دست خال مليم يبدأ يان تشتكي بك كنيك بك تشتكي بك كو أسبع أيجس نبم دا أسبع مسرحم بخو دا أشيم زال بمن فيدشتي أف بيمانة هني الكل اندامك خيزانه ده حزن ساخي بت دي قلك بو نخوشي باش بت و نخوش هست ب ايجزينا كدن برو واجهه كاندام
خێزانê herdem heke bê peymana navbênawan her du ka de bit herdem lê heytên dibêjtê weneke dê pê êciz bêne heke heza nexweşî bit û nexweşî got bêtê tu bêje min û îşaretekê bide min ev vê rêkê dê bînê ev nexweşî henê dê pêgîriyê pêket her wesa vê nexweşî henê bizand ku çi givaşnê derûnî boyî çiyê bin çi wextî boyî çiyê bin yan vê wan guherîna bêxetin wan givaşnê derûnî an ku çareseriya wan givaşnê derûnî bikir yan wî cihê xwe ev guhorit yan dema wekî êciz bitin baxefitin gel hindek endamê xêzana xwe axiftinekê bike sohbetê bike daxwe pêve mijîl ket yan dest bavêtê wextê êcizî bê çê bidin givaşnê derûnî dest bavête an rahênanê xafkirinê bikitin yan karekî dî dest û lapêt xwe karek dî mijîl bikitin yan dest pê bikitin bizanin ku çi meşaer çi bo çê bîne wan meşaera biguhorit wan ciha biguhorit çiku hindek meşaerê tên wel mirovî dikin ev pirçilkişana hewl did xwe dûrî wan cihû wara bigirit wan meşaera xwe dûrî wan bigirit her wesa leşê xwe ev rêkek dî bikar bînin wan rêkê tenê dê bînê yan hindek dira binivêsitin ser diyara binivêsitin ew cihêt ku pirça xwe hilkêşan ew xwe tehzîrata bidixwe û agahdariya bidixwe biştê pirça xwe negê yan resmê pirça xwe bigirêtin yê wera ewilî gelek ew qana piştîngê yê biçûktir bî ev rêkê tenê dê hemî wexta dê bin rêkê çareseriyê û harîkar bin bo çareseriya têkçûna pirçweriyanê belê bînerên hêja ji ber kêmasiya demî em dê vê xelekê bi dimahî kînin heta heftiya bêt em gihîn êk bimînin şad û kamîran.